Vježba broj 17. Ra, ri, ran, aliyun, gussatin, abidun, bighafilin. U vježbi broj 17 upoznajemo se sa nova dva jaka harfa koji također ne postoje u našem jeziku, a to su ain i gain, odnosno a i g. Slovo ili harf a izgovaramo iz grla, tako što napravimo blagi osmijeh i oštro kažemo a, ai, au. Harf gain, odnosno g, također izgovaramo iz grla, i to iz donjeg dijela grla, kao kada vršimo gargaru. G, g, ga, gi, gu. Ala, azimun, bighafilin, azabun, ghasiqin, a'udhu, ma aghna, falya'budu, wa ghassaqan, lagwan, wa a'ta, أضغانكم من عمل صالحا والأنعام فالمغيرات عهد الله فعل السفهاء خير الغافرين wa'fu anna waghfir lana yaghshan nas wal maghribu fi tughyanihim